米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O mararihlai a masafalohai a urib，时时更新的生命。Sarikaka mapulung，平安。Malatsai kita a milaya betul suar nu kawas，姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。Suar sa jiyes。O zaika jihji a zaang aku amin i ketunan nu wama a mifalah. O jihji ai a zaang amin i sungiraan ningra to sakarufisau no haji. Saan i Yohani 5:9 at 10 sakatusa at tusir。耶稣说，所有连接着我而不结果实的枝子，他就剪掉；能结果实的枝子，他就修剪，使它结更多的果实。约翰福音15章2节。Sarikakaau o nikajipus no pitier ita tu kawas i zaika dengan pasorin aja kita tu kawas nika pakai ni kita i mikumi no kawas a masungira ko orib ita amiringi tu fazu ni Yes Kristo。信仰的价值不只是指相信上帝而已，更是靠着上帝的恩典，我们的生命被修剪而越来越像主耶稣基督。Mi tolong kita，我们同心祷告。Tapangau sarujulan aku kufalujo a mi tier i tisonan zaikaca salupen isu ku urib aku ta umasafalohai ku binangan aku to rumi ami al。上主啊，我要全心全意信靠你，你就修剪我的生命，让我每一天拥有更新的样式。Pakai ni i tatamaan a nganganu tapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamer no kawas kisu，愿上帝祝福你，平安。